أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدد غارو خاص بند اللہ تعالی عام مہربان والا و خاص رحمت والدے. الحمد للہ رب العالمین. طول صفتنا دخدائی توب خاص اللہ لرزیم. رب العالمین چپالنا کہ ان کے دٹول عالم دے. الرحمن الرحیم عام مہربان والا و خاص رحمت والدے. مالک یوم الدین اختیار مند روز جزا دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی بندگی کوم او خاص تانا مدد غاڑم. اهدنا الصراط المستقیم کلکی من لرا پسید لار باندے. صراط الذین انعمت علیہم لار رائے کسانو شخاص انعام کرے تا باغی باندے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ناو کسان چھ ندیا کسان چھ غضب کرے شدے پاغی باندے و ندی بیلارے. آمین.